mo bi biara kwa ba adeba attention TV so mo amonim say attention TV dey nsem a detene ne e wo ye man mo ni aman foforo so no eno ne yeboabo ano ne aso no so project so so nsuo de abedan ya hwefo na abusuanfo nda nsem a detene ne ne say ade a yankasa ye papa ye Counselor Lutterodt e call United Showbiz no so no all kan nsem bi say very lovely, very caring, very romantic say bema onyele abu ni nsa say be okafra we bu ni nsa mo je free na se na eba no na chance a obetumi ne have bibia e friend say empemo agro sex I think bibia there's nothing wrong with it because oba no oye we yere de hands oba man ahwe ne ho ye na wa na moja na trap for some time to satisfy your pleasure na we na Kumchacha sinti de biara da se bema pa what right senses and you are was out to me yes I did on this I didn't join Jim to muda I'm on it Counselor Lutterodt no the chess a 2 moments to ebusia for young quadin some ninchum embra. When it comes to sex and its benefits, also there are too many things that we have rubbish under and bone, menses and bone. Yes, scientific benefits. Menses bone. What are you talking about? Menses one sense and bone. Scientific benefits. Yes. And he said, maybe cases will be cases. The SC4, SC2, SC1, they are sexual benefits through bleeding, menses. And now, Miss Women can't scientifically, there are people that they ovulate during menstruation. That I know is true. It's true. So if you are married to a woman who bleeds and ovulates, will you deny her of getting pregnant? Because 18 verse 1. Scientific benefits answer. So there's nothing wrong in having sex with anybody who is bleeding. The only discomfort is because you will soil the bed. Asa, what again? There's nothing wrong with it. It's just fear and panic to those who are I mean, the man fans to move dawo. Me chow ko da, me chow be wa pu. So, what's that with that? It's me pacho wa ka benefits. There's nothing wrong with it. Okay. There are too much benefits and there's too much pleasure, too much excitement. All you need to do is to have that confidence, the courage to do it. If you have any religious reason why your shrine will collapse as a result of bleeding, so Bible is shot. So for what man quotation on 18 verse. What you say? Leviticus 18 verse 18. 18 verse say enam wachi wade. Na enko oba ni nsabwo mu. Enko oba wo ni nsabwo nyame na ekasa. Na enko yi na danger so. Yankopon na ekasa o. So Ezekiel 18 verses 5. Sama quotation biam. Aso ni ba yo tiri ni. So we tiri ni se Counselor Lutterodt ho na ni so so tiri ni. No ya temudie. No ya temudie ni atenedie. No nya for bia na me poso. No nya for body na people so. No man na nso nhwe Israel fie. No man na ni nhwe Israel fo fie ho. No nko ba wa ye bra ho a. No nko ba wa ye bra ho a. Okay, Miss Bess. So with all the things he said, it is just a reverse of it. Okay. So if you want to have all the protection in the world, that none of their things can affect you, enjoy sex with them. With the woman who in the menses. Some me Lutterodt Eken. Sabi UK ni beka say totally bad at us. And fast wo bien so na nimdie nim na nyansa nim. Metwa so ediane enko Counselor George Lutterodt nso nsembi dia himne de ncheche pa ewo Abefontentan kese so na nensem a woka enyina ene se sebi mpreduasa oba oba sa na se bema oni ne hiemu a enya hwe fi enanka odi aka nipadua no odi aka bi enwa manko so yinim de ntia prophets and transform How often? On say asema me nua Lutterodt Eken. Sabi UK ni beka say totally bad at us. And fast wo bien so na nimdie nim na nyansa nim. Sabi nfa na ye na me ka say yenkura ase so oba chima ana wo ye bra na wo bu ni nsa
ya ne wo efie bi wo wa efie fle ni nkonwa fie ni ade awakora ya mane ma na wo fie no ko fie foforo so obeti bo a me da ase enkan no na enye adwuma bebre enne no se sembrase ade ma wo sa wo de no to nchen eno na nkasa kora mo bu mu nsa na mo ye bra ya na mo sesebe ensufi oba na kasa onye comfortable yeah na mo kase ensufi ana wa to mo se wa pasa ne ade na den na oba wa ye bra na wo bu ne nsa na wo pese wo ne da abrantie bia wo ba be ye bra a wo pese wo ne da no sa woni adwen mu yade a na wako baabi akoye nyankomade bi ane nyankomade a wakoye no a kire ne se wo so obitumi koye nyankomade o baabi ne a kire ne se wo ne bodanfo na ti abodanfo ne na mache mota ne kuruma wo nyim ne nyina no eye mema o adwen mu da ho ene ne wo da ebi o wa baabi o fa ye ne ya kire so wo ne bodanfo da ene ye yade ye ne ma wa ebe ye ene obi on so etumi kire se wo ne akoda da ene ye yade na ma wa ebe ye ene obi owa minim guy bia unim odwan a ye wie ya abo odwan awo ko ba bi so kwa pepa wo bia ye tell I so odwan da na wo no ba de na mini aba say what news wa wo ye media ana wo nti say ya kanu so be ma bia na onipa bi ni aponchi na odwan akwadada wayira ponchi kura nim se enye me size no watie mo me wose merew wose merew aponchi ne peso o kire se enye ne size no kope nipa ye nweme ame na me ye na baabi a wodi fe ye mfemfa wo but onipa no ebia na baabi a wo kwen na kire nsa be ma bia obabu ne nsa awo person ne da no so Tvgh me kase be man so oni adwen mu yade a na ye baabi a wakọ na Bible kora no Leviticus me quotation more than 10 but me ma ba kope Leviticus chapter 15 verse 19 to 24 obi enkan Leviticus 15 19 to 24 Bible so oba ye bra na moja obun nsa na moja na eba sa wo de wo ho e kan kora wo ho ntie da ente ana wo bedu 24 wo de obi enkan 19 na Leviticus 15 19 24 wo bedu 24 na kora one point na won waso wo baabu nsa na sa wo de wo ho kan na ne da wo be ma no so wo ho nte ne nso 7 days e ma no ya ebi ya bra how many days 7 days sa wo ya abrante na ne da onso wo ho nte 7 days esa onso wa ye bra that is oba na ye bra be ma onso wa ye bra brafo mienu na motifie so ade ase obi a ho nte eti oba ye bra be ma ye bra twa to so Tvgh me kan se eden ya na wo be ma tinimu se sabe wonu se oba bi tumi kwa ne boy ho ana be mo ne nete wase mabu mi nsa ma ye bra be ma ne se ma me hwe what you okay what you be from what mo yumu ayo mo beso mo hwe nyina mini aba obi owa wo ba ne be kan nanu asem nyina wase ma me hwe so beso entanti dabi ye jimi nsam ntwe ma yakwaje ba ye hu mesi ase Counselor Lutterodt se kra ne de e na face mesi ye Kumchacha so edi hia no ho sa woni Kumchacha na se Counselor Lutterodt so mu yenu nyina obi bia ne ya adwenfa comment section ho se na be ya metumi akenkan dia ma abrani abrano nyina kan se social media handles nyina na ya attention tv to ba like wa share na wa comment e we videos ni nyina so share mo abonti abom samra ne from ohema echan